ahon bia wiase bia no epemoja omo pemoja astor ediagu omo camp 2027 perfect year sa year 2027 no ugo wuri se enipa bebre be sacha badone to the date to another ben 14 2025 sa afino so as the sun no brasi aba form it is afino 2025 yi and ahon bia won ya bia no epemoja obati series of new premature death bebre na the thing we need and then the we na duamu na eko na bisa o nze eduamu ye no o ko ma ezo bi ani onimza eduamu na nso ye den ewum omuna emoja no eye flesh afu na betis okuwei the kuwei ya buwes to ya buwes kan the pray let's pray about country pray about country and I will so na a police soldiers and the people they take up home Mpanisam TV Ezafo mamina sise waje penen so ye de enkomotwetwe e de bro ba bia wo bia kai na se no so be subscribe be like be comment no share menya de na ni mu akire na oti sunsun mase na ne church no eye enipa bibiri na de afi 2025 de bia me ka cho se de eye sunsun sem no e de be bro de ye peninsem de ye kunyasem na de bia da so etena se amehwe se ye be boa wo wasetena ana me de ho komo e de ebro e won Mpanisam TV so ena ne saka nyamedi fo samokofi eje e wa ha on the city of Samuel ano ne kofa ba ya enam so ma nyame ma nya ogie elifa hudi na okopia so de mo a enya asem ketua adanse de se ebu papa yi kon no ha animo na kwa aba ne ifi yakomo tutwe no ase baba chama no agwa aba ye jawo ene so asasia sanity esia na mame na wase se nyame na mosu na nyame ma eko enidie mu pa za se wiase de ade ya pa ne se obi ti ho na de bia ohaw amane adwendwe kwadanna ene se ne so na mi so apa wo tumo chejuma wo ye edema nyame ma musmedas nso na aso dem te say na go problem aso dem boko nyame ye adwuma na edikan no mame nchia Samrico fashion in fact ba se yampam entade dia mema ne ma ne ma de in fact anodi na say no enema ne ba ma bruchire fo no ma omode ba edoso yanda customers fo nya so de ase say abribia omutimi de nyama yeden ba ofi na na da ma aso dem boko na me aduma say de woni no 7th March yep watching at kesia pa pai ogie ni fa hodi e de amanya memba ya to be say night of possibilities just say bibie ni wa enye sa na twini mu obi be fa na sadia e den e di so sa anadwo no na 7th March e baso e wo Bantima Presby Bantima me to me sa fo bia ba bi obi a wo bia no omomo de se na ko pon ya domo on the 7th of March 2025 anadwo no na ko pon mo be fa on na adanse so e nyame madia se de bi adanse fe so ana se kwa adanse de o ko ba o enye yi adanse ya me so be fun so no ano den na everything me bo oduoma ibi ne bia den eti bishop one with your direction ni Bantima Presby obi won ma woni Bantima ehin fa no won fa na car obi nya wo hin na osi a hwan na obesi ni so a oba asode me da se me number no ipako na fa 0247 51 50 44 bishop sisu bi 0247 51 50 44 Bantima kuma Asante Mantem okay baby a wo bia wo kuma se bia no ofa ka besi eye credit a w24 statue wona wonso o mo pai Bantima Abepo Junction so Bantima Abepo Junction fo saka ni bi ka na ekwa Abepo Junction no fo bi o fu bia o su besi wo Bantima Presby okay
ebesi wo asodan ho a okay amaso besi o ya eni asodan ni dide enhwe mo se wo kwa ho o na ntikonye si ye kwa ho a ena aso ne de ewo nti ba bia wo bia mo a mo free ebu akwa ba mo sofula obunya ka aba hono tafo obunya ka tafo formats obunya ka aba hono atonsu obunya ka aba hono no so a mo santa sasa so obunya ka ede aba hono nti ba bia wo bia obunya ka ede ba eye bantima abepo eye junction okay bantima praise be hono obunya ka ede aba Bishop me das pa se onya daja tutu na ene yengwa sunsumu kakra okay na ene mo ba ku menu bi eche madwin pese ogwa me ma fefo na o cheche Bishop ya ka sunsumu ade na yesunsu sunsumu ya de a ho nipa da sani a ote hu na mu emfa ne nye den ihu what I say sunsumu dia no de ote hu na mu physical person on fa ne nye den ihu ene yesunsu tase adia onipa emfa nani ehu so abara owo honam ene yesusu Bible si de enifa ya nani kwase bonkum ehu okay na me gina so bisa ma asem we de sunsumu ye no eni so ehu na emu akwan be so mafa so ye ehu aduma ana ohu kura okay de sunsumu ye bia no de siwo eni so bia no esiwo sunsumu nti ansana BBC wo aniso no na apie e spiritual dada o ti ase ansana ba aba be physical physical show trim say ebre na popon bo ade e Genesis chapter 1 no na na popon bo ade na wie obo nipa no na popon obo nipa de netie eye nipa no na eye honam but de ma nipa tumi sori ye no eye honhom a ohomegu ni o ti ase enti bibia ebe happening to the sani bia no isi spiritual realm asana ba appear physical enu nti na ebitumi so daye ni bi o so daye no be 1 month time na daye na eden esi so sa of sunsun that almost a manifest e physical so sa anti ade bi esi o spiritual bia no appear physical e ma no eyehi ene ba me fo nwa daye so mu kakra okay Bishop obi won ma o si na so daye na ididi na so daye na mitua mika Bishop eno betimi aboaye na ye nyantiase on se daye so bu mu ahodo but they on ti daye ase no o kana ase mitra okay daye ba ko betimi won ntiase libri e depend kwa fa so de o so but o se etima se fa o betimi so daye a utu dika but e depend adekwa na she wa utu me mika no okay but the crown na woko okay utu me ko dure se won tire de ankuduru o ti ase na woko ko e de ne crown a oditu ni mika no nti daye so no eye different ebi o daye so ba ko but e won tire se different so sa anti daye so de eye kwan ne mefa so a okasa che nipa bia onipa bi o ti bia se bia nyame ne de e kasa okay tu ne daye so obi a wo sunsun obi a wo sunsun Bishop ko wana ni de so nya go tira ba pa na o ba se sa for the amount of money obi a o ti bia se bia wo sunsun obi a ililo aboa kwa wona mo ko wo sunsun aboa wo sunsun obi a wo sunsun uri sunsun on dun nante we yes na kwa verse na so e e kwa sunsun fa so we eduma no madi kan aka kire se na ko problem onipa no Genesis chapter 2 obo onipa o ka verse 6 na ko problem onipa wi obo onipa wi no onipa da se enetie so ka ye ho nkwan ho yede emu na ko ho nkwan ho yede edugu mu sa nkwan ho no e na esunsun a ewo nipa mu a etimo onipa ede etu na mo etima aboa na ntitimo obi ede emuvu ebia bia a eni bia no ade bi ni be ku sunsun mo den ewu sunsun mo ntimo den enini o ta say that's it enti na popon e na sunsun wu a na popon sunsun be ka ede ebe nipa mu but o say wa ba enti abodi bia o bia bia etimi ehome ana etimi ni bia no sunsun ede ewu Bishop ese
the questions no obi o na o hwa esa afa no asha ase hwa on ti questions na si before say me follow obi beside say da yesun ani sunsun ti na ma obi ho no ma mi ansa obi on ma ye say yeyi na ni su ade mu di tire no da yi mu bo so ani sunsun da yi mu ogun wo ani di nkomo e na mu say obi a lo because say the music classes nyame eyi tire ya na wa say no wo no as a confusion bebe bebe na so mu susu ti ya ni che dia ya kase susu me o se tim di aduma okay on say the o kano generally say nyakopon da bibia di kire obia ye o bebe ka ko no e gidie ni o ti ase aha eson o ka ko so mu e gidie ni eson bia o gidie ene se ni se de e nyema and it's all about so sumwa and we let me account can say na me dem bi chana de no say no so now so we need that go be so I don't happen here then we can say what must here and the one year obi didie obi so mo die didie ba e bia de also any script me so then this has me dey empty na go say what must mati wa se pa bishop na me so me say one video bi a go viral be 2-3 days ni ya mobile money vendor bi okofu am afo buza say o radio e ya shisha to so we go because we videos ani wo ye ni ma ode tututu ase a ase kofo bi ka say o radio go hu dada so we go ana akonfo akoji ni sika amasa agbo ni tu o ase we dey menti ase ti ba mi sa bi so mu na mu osusu mu ni bi sa ti mi si ma ni yi ovi no ko wo ya se a few words in Revelation chapter 6 verse 7 to 9 and ayeduma na sa fi 2025 we awon bia wo bia si bia no epemoja omo pemoja astor ediadu omo camp omo blood bank if he said 2027 perfect year 2027 ebeye afia na gopon de asundue na gopon de ma nyamema asa ba de nchen sa 2027 no ugo wuri se eni to bebre be sacha ba gone to the date to ene da ben ene 14 2025 ena me ka se gwa chero 2027 ugo wuri se ebon nkomofo omo the other side fertility more na about coming to guys a perfect year okay sa afino so as the sun brasi aba form it is afino 2025 and na ho bia ho bia no ebemoja it go that is about a series of I premature death. Premature. Debre. Na ni titiri benut. Titiri pa benut. Ani na bia wo na bia mu na eko. Da bi sa o nze ebiru ye no. O pe mu a ezo bi ani. Onimza. Aha. Ebiamu na nso ye den. Ewom. Omuna emoja no eye flesh. Enti emoja na omo epe no. Emoja ahodo it is said here the hospital na emoja different eti you make here aban people moja very serious you make here nkra moja pa you make here youth moja pa anodi na omi bo no dey see omi bad bank e dey see wo e ya kai 2027 because 2027 no Sani mana tuwele emeka biso focus on ma mi wide BCB so si ye ne hia ya mo me be hia me say awon money se bita se utie bia ni tie kwa bet ho na ade na pese ya kan fa no obi atin mo awon money ebe ye adwuma okay and the kan ma ka to say Revelation chapter 6 verse number 7 o de mame en kan but e ho na sina fi no min chiro yeah Revelation 6 verse 7 or say
na otin so no etoso nan no ano no meti se otiasefo etoso nan no se bra na me huni na hwe oponkom so bi ni na de oti so bi ni owu bi ni sen owu na asema do edi nachi na o ma asase ebupen enan ni ba ko se sutu ni se won fa afnan ekomi owu ene asase so emoa nkunkum ene de nkunkum wo enti asase no ni chemu enan a emu nsa ba ni ba ko se emu nsa okay ene de ene ebeko eni se ni youth na se wa hwehwe nyame chi kwan wa hwehwe Kristo chi kwan se cream na sa mark na ya mark no ya mark bi obeko in other ways no obi beka say ade success na mo kan wasana no na e banana ni class success asem okay asem me kan na le fonti ya bi o na ya tiase so be say se enti na me kan most success di yeah but me kan de ewo and there actually mark na kan yes you must say you mark bi ya say success okay aha Moment trust man. Verse 8. Verse 8. Or say, verse 9. Or say, now, or things are not a tosun animal. You say, now, who call us some money one, I dance here will be a entity. Okukum Accra, a foreign channel, I say, entity. And yes, we are ordinary person, we are advancing, we are going in the corner, look. Even though I suffer for omo so ndame omo a mo focus well atawo ti mo se pa no se mo go ya oboko ai mo mu di Kristo mo de adanse di yehu se mo mu di Kristo mo adanse di ye de yeku omu e di sa afuwe ni e 2025 and so anon so me 2024 first one 4 and second one 5 e di sa 2025 you know e mo de hwegwo afe enti de so we say u dwan ko to Kristo okay u be Kristo chi dey e kwan u be Muhammad chi dey e kwan okay u ta se okay amo de enti get na sem na o ka no e na me dey ka abusu say ye bi ko be wa ye kun e wo sunsu ni wie ya se aduma no ye kun dey aduma to okay e na se fari kwa no se won sie na ni pa won sie so fu bia ah you know dey am na Nigeria feeling ne someone be shock you o be ti you be we feel as I you told guy no be afin na be tis okuwe the kuwe ya bo we to ya bo we kan the pray let's pray the about country pray the about country and I so na a police show the soldiers and the people dey take up home hey ayazemo over tigers for premature you could money worth of this is about 2025 and a better one year we go about was abandon so police intimisiano script intimisiano let's shut to what this year okay what I say they see the various benefits can come out but intimisiano okay into nipa into an okay na on kra ho dey e ban okay enfi anwone enhye okay this is what as pass sunsum nyuma ene de wo hu woni so ade hu na me de mawa on kan hye na ma refo so etimi bia enti wo ye youth pa wo Ghana wo ye youth na wo wiase amsrew na bishop aka no o ti na ma biase abato sunsum nyuma president ni ya nte tie mu amu sori a susubise mu nyinie na moto na ai IGP continue passes you akoka wu asem no srew e IGP ni twaka bia special prosecutor so ni twaka bia oni abansi ka no so ye mo bi adi o ye mo bi adi but de akoso sunsun mu ana na me di fo wada na di na be se na that screen so no fa na ene ne twetwe nkobo ohanya amane bi da so am srew that say city of Samuel say amafo pedi omo di enti bia na so ebra ba je wo de any coffee FV we don't see a bit same come up here better ya ni ma woni waso esi on makra Mpeninsem TV